Ljubavi nema bez sriće, ni onda kad mladost mira. Potujemo na Mljet. Smo se ustavili zatankati bencin na eni bencinski črpalki. Vesela družba poje. Naša žena. Naš avtobusek. Postaneš že na avtocesti. Na vsake 4 ure obvezan. Počitek zopet na koncu avtoceste. Šofer je umil šipe in gremo po trajektu. Smo že v Prapotnju, čakamo na trajekt, zgodni smo. Ribiči se vračajo z ulova, galebi čakajo na svoj plen. Mljet nas pričakuje. Raztovarjajo. Kar nekaj so ulovili, pridni. Trajekt se že premika iz Prapretna. Smo lepo notri, pakirani. To je lepo, ne? Ribiške barke so pripeljale tovor. Koliko je to ulova? Galebi čakajo svoj plen. Evo, prihajamo na čvrsto kopno. Mljet. Evo, greva vidva. Ne, s vami greva. Počakaj. Evo, pa smo na kopno. Zalivov, ki so dostopni samo z morja noter, so taki zelo še neobljudeni, zelo Vodič Igor. taki naravni, brez kakršnekoli umetne dodelave ali pa karkoli, da bi jih spreminjali. Ves čas gledam na cesto, če nam po kakšnem bo skočil čez pot, pa ko za kleto noče danes noben pokazati. Skozi obzidje v Polačah. Evo, da se gre na centimeter. A, gre. Okej, teraj Miško. Zelo veliko obzidje, dolgo. Evo, prvi je prišel skozi. Ja, pa res za milimetri gre. Evo, prispeli smo v Pomeno, hotel Odisej. Bicikli čakajo. Izhod. Sonček. Evo, pa smo že v sobci, da vidimo, kaj se vidi zunaj. Lep pogled, malo oblačen dan. Dan smo imeli že vse sorte, jesenje in sonček. No, prekolesaril sem cel otok v obe smeri, klančki gor, klančki dol. Prihajam na vrh tega, potem kratek spust
pogled na blato. Bicikl je vrnen. 6 ur za 120 sekund. Evo, mož je sprejel. Tako so lepo porečani. Znači, zbog tih fenomena prirodnih proglašena nacionalni park od 1960. godine. Na desnoj strani je malo jezero koje smo prošli sad. Ono ima površinu 24 hektara, duboko je 29 metara najviše. Ima posebno tirkizno zelenu boju vode, ako ste promatrali, posebnu boju što nema nigdje. To je zbog zelenih šuma alepskog bora oko njega i pjesak na njegovom dnu stvaraju na zapadu koji je vladar kod područja Srednje Mjeti darovao je Sijajni otok Mjet, poklonio je benediktincima za Pulje preko puta Jadrana kod Barija, ali je bio uvjet taj da oni sagrade crkvu posvećenu Bogorodici. On je njima poklonio otok, ovoj crkvi, benediktinskom redu, ali oni su morali sagraditi crkvu pod sramotom posvećenu Bogorodici. Nakon toga iz Barija, iz Italije dolazi 3 benediktinca Marij, Simun i Vilin, 3 benediktinska brata, jel tako se to kaže, preplovili su Jadran i došli ovdje i pronašli su na ovom otočiću najljepše mjesto za izgradnju samostaja. Spanciramo po Mljetu. Katera rožica je to? To je podobno, kot imam jaz, samo da so tu bolj bogati listi in večje vse skupaj, ker imam večje ugodnosti za rast. Res je lepa. Pa tudi Breda je lepa. Pa Kapelca je lepa. Pa na otoku je lepo. Ko na Božjem skretu. In po takih lepih potkah se sprehajamo. To zdaj kakšno izjavo, izjavo za tisak, je sada laupa film in to će biti objavljeno hmalo. Evo, to se pravi, ova djevojka se naprosto zaljubila u vas i po noći koliko se okretala, da bi vi to znali, došli bi ovdje se. Moja supruga je vrlo konzervativna šalja. A nije ljubomorna. Nije. Onda nema. Srečno smo prišli skozi oske zadeve, zdaj pa Igor ukazal fotoposnetek. No, sam tukaj ni guma čez križ, to je vse v redu. Lahko pa zapelje malo na rob, ne? Ni treba slikati, ne? Ne, to je vse v redu. Mi pa žal, da prej nisem top, bomo mi vedno to avtomobil, Kaj? pa bomo šel slikati. Rastlino? Teci huni rastlini, da imamo primerjavo s tabo, Breda. Ne daj stop. Evo, kako je velika in bodeča, kot moja žena. Ej, gospa se pa sladko smeje. A ste bila na tekmovanju za najboljši smeh Slovenije? Ne. A pa bi kar uspela. Pula je bila pa tukaj postavljena, malo umaknjena nazaj, da so še vedno lahko tisti, ki so mi tukaj opazovali morje z vrha, z morja pa jih niso videli. Ne? Tako da tlele pridite raj gor, okrog, da ne boste se tam kaj. Je lep pogled dol. Gospa kar polni stran, je lep pogled dol. Pa boste tam da slikala. Boste slikala sigurno tam. Pokopališče z najlepšim razgledom na svetu. Doli Požunska luka. Bi rekel, tudi ena najlepši kraj tlele na Mljetu. Tudi tam dol se bomo spravili. Ispod 60, malo 2, 3, više ispod 60, 3, 4. Koliko imate vi? Evo sad će 59. O, mamo. Marka, kako se zove? Gajta, Barko, mi zovemo Barka, što ja znam, Gajta, Barka. Stranica Pur, ona je ono svako ljeto je kod mene. Kod dugo godina. Stranica. Da. Evo, biskup nas vodi u njegov dvorac. Evo nas. To je film, možete samo pričate dalje. A samo pričajte dalje od filma. Da imam vaš glas još u spomena. Nema problema. 1554. to je za vašu informaciju točno 400 godina before me. Ono je sada 900. I
To je, moji preci su to davno otkupili od, ja mislim da je išlo iza toga crkvi, pa od crkve i to generacije i generacije. I pretprošle godine smo malo osnovali onu etno zbirku uz pomoć Ministarstva turizma. I nastavit ćemo tako dalje. Evo ja ću vam sad pokazati. Tamo se u onom velikom posudi čuvalo ulje na noži, nije bilo struje, vjerovatno. Posebno doživetja so za voziti po teh vasicah, ko lovimo veje in gre vse na centimeter. Dostikrat moramo tudi ogledala spreminjati, da sploh pridemo. Šofer je po svoje bolj korajžen, nekateri v avtobusu pa prav jamrejo. Lepo pojejo, mali straha, mal zares. Pa ne tako počasno, Žalostno. No in po taki lepi, zanimivi cesti se peljemo. Širina točno za en avtobusek. No, da me ne pozabim. Tam so 3 ure. Smo na vrhu Monte Cuca, lep razgled na veliko jezero. In to še ni vse. To še ni vse. Igor, naš vodič, pogled proti pomeni in ponuja neko pijačo. Tako lepo je tlele. Da pride, samo jaz grem s kamero, grem počasi. Kar bo. Ljuba, povej malo izjavo. Prišli smo na vrh. In kaj vidimo? Brezmejne lepote, daru narave, naravni otočki, zalivčki, v ozadju Jadransko morje. V ospredju pa otok. V ospredju pa čudoviti Slovenci s travarico v rokah. Zauženem kozinu, jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosi sonce, v drugi roki zlati sneg. Bile zvižke vrgoro, grejo znano tla do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Nekaj je, da vidim vas kam dobiti. Breda, boš kaj počofotala? Špricni tle v mene, itek je tvoj aparat. Evo, damice so se šle malo namakati, odmakati. Bolj. Probi, kako je dobra. Probi vodo, brez ni slana. Na pol. Na pol slana. Mi se pa kopamo. Puštrica. Meni malo treba, neću ništa veće, samo malo neba, samo mrvu sreće. Evo, pa je splavala. Sve mi manje znače, nepoznata mora i sve tiše čuje. Loviti se mora. Jezero se vidi lepo. Skale. Že zopet se je snemanje, ko nič ne vidiš. Si pritisal na snemo. Ne vem, kaj je. V glavnem, moram... Prišli smo čisto do konca. Vrato Solina. A ne? Prav prelahko gre. Ja, ker si ti dal čisto prvo. A ne, gospode, gre lahko.
Ne v morje je. Lepo, Breda, uživaš, čau, igrajo soncu naproti. Poče poznamo, edino če se ustavimo v Špili. Soline so zelo lepa vasica. Na koncu, evo, naše punce so prišle, šibamo naprej, ja. Srečno. In zapuščamo Soline na koncu velikega jezera, že pri odhodu na odprto morje. Kristus, kak smo žejni, pa ne nič ne da. Nazdravje, družba! Kristus, kak smo žejni. Dobite. Čiš vigne s takšno energijo, da vsi prisotni onemijo. Čiš, kako je to mogoče, da ti pa ni prav nič vroče. Bend pa glasno zaigra, da so okna vsa glasbila. Ne vem več besedila. Nosim sonce, drugi roki prazni sneg. Sonce, drugi roki zlati svet. Znanih more znate ljude, prije jutra v zoru z galebima na moru, na poštama sunce čekajo. Ne spiš, zataj ta grenke, solze briše svi. Pa še enkrat. Slavček pel je pesem svojo, a jaz storila sem ljubezen svojo. A on odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. A on odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. Nekaj poišče, tak ima zadost blaga, tebe dekle ne pozna. Izmed se pozna, zelen pušec ima. Pa moj fantice, izmed se pozna, zelen pušec ima. Dala mu je pravega, iz srca pravega. Pale naj ga ima, saj mu ga je dala ljubica. Zadnji metri proti vrhu velikega grada. Res grde škrape. Kako bi tole imenoval? Kaninski podi v malem, samo navzgor. Kot
pa grem na eno stran grebena in drugega, se pa odpirajo fantastični razgledi. Ko se obrneš na drugo stran, v soncu, pa spet pot navzgor. Nekje brcne gor, opala, so mi palce zataknile za en hrast, črniko, opala. Ni varno snemat, pa hoditi navzgor, evo, tam je pot vodi, bom kar končal. Smrt fašizmu. Še malo, še malo. Vršni greben, ravnica na vrhu. Živeli, zmagali smo, veliki grad. Evo, obala, proti Dubrovniku pogled, južni del otoka, z Kosovo, tisto, kar štrli tam ven. Se trese, piha burja na vrhu, oziroma iz celine veter, zdaj dol je spodaj vasica Babino polje. Odhajamo z vrha otoka, zopet navzdol, z vrha velikega grada. Sem na dnu špilje, fantastične barve, fantastične alge, tam se tudi s čovnom pripelje notri. Morje, pluska, čudovito je. Rožnate barve alg. Pa je pa taka stena tlele, te skale, tukaj čovne spravijo, kot morje ne buta. Potem se pa po tej strani pospne gor. Kar plezalna pot. Ampak lepa, lepa. Gor na vrh je ograja, ne? Od hotela ob obali so ribiči naredili neke stopničke, še par metrov, pa da smo do zunanjega vhoda v jamo. Upam, da nam padel kje čez te skale. Roka trese. To je bilo res lepo čolnički prideti, ne? To je pa že kar plezalna stena, kjele gor. Lav 5-2 so se eni korenjaki podpisali. Papa Jamica, oziroma to je naravni most. Čez dan potujemo domov, konc dopusta in čez Bosno. To je Pilanček, morate dati izjavo. Smo zdaj v Bosni in Hercegovini in smo zelo veseli, ker smo po pol cene zapravili. In kaj je tam zadaj? Tam zadaj pa je Dalmacija, se zopet sveti. Še malo, kaj je to Neum? Neum je to, ne? To je bosansko mesto. Od radosti srce će mi kući, još si lišan